I ćao ljudi, ovdje dobrodošli u srpski gameplay. Kao što vidite, ja sam opet u FIFA 16, skupio sam, igrao sam turnire i da, izvinite ljudi, samo malo nešto, izgubio se internet, ali ne znam što, staviti samo. I evo nas ljudi, htio sam da vam kažem da otvaram, u stvari, ja sam skupio 11.000, osvajao sam turnire, nekoliko turnira, 2, 3. I skupio sam novca i idemo sada da otvorimo jedan pek od 10.000. Prvi pek, naš prvi pek. Idemo. Players. U stvari ovo je, ja mislim, drugi pek, zašto smo otvorili jedan i samo malo. I to je to, konačno otvaram pek, idemo, 1, 2, 3, 10.000 i dobijamo. Molim te. Ne, propali smo, ali nema veze, vidimo se u sljedeću epizodu otvaram pekova, ćao.